Tala Fou e le nei vaenga o Tala Fou le si fonga o le lau mua. O le tala mua, ua manu malo le White Ferns a New Zealand i le ipu o le laurolangi i ta alonga kirikiti o le T20 lea sa whaanga solo i le nuu o Dubai. O le final o lea ta imusanga i le wawao na leila i le wao New Zealand ma awhelika i saute na malo ai le White Ferns i ai e tolu se furuma le lua. Ona ele i maua e awhelika i saute o lātou ai e se lau lima waru na tā i a lātou ova e lua se furu ai lima le pē. O le turingo ai na uma ova e lua se furu a awhelika i saute ai na o le se lau lua se furu ono lātou ai na maua mai pē e iwa ma manu maloa i loa New Zealand. O le taimi mua le nei, ua manu malo ai le au kirikiti a New Zealand, i le ipu le nei a le laulangi, i kirikiti wha le wao maloa ta mai tai, i le vaenga le nei e ta ilua sfulu ova po le T20. O loo ye nei le moto niwe, i le ta mai tai ko wana sili, o Dame Cindy Kiro, malona li, i a Dr. Richard Davis, e whai sui o le malo mo te ngata o Aotearoa, i sauninga e wha amana tuai, le atoanga o le lima se fulu tau sanga, ta alua na pulea e ni wera la tau lava malo ma le tunu u, i se fetu na inga wha apitoa ma le malo o New Zealand. Ua pulea e le malo ni wera la tau lava tunu u i tu langa uma, ai e lalo le wha amalumalunga a le malo o New Zealand, e pei foi o le malo o le atukuki, wha pehai ma atu motu o toke lau. O le tausanga e awhiwa se lau fitu wha, lea na amata mai ai o na pūlea e niwe lo lātou lava mā lo. Sa whailoa mai whapea o se teimi mōle nei, ua o atuai i niwe le ta maita i ko Vansilio New Zealand, talua na se e i lona tau whinga. E le ngata i na sauno ai o ie le tono le pālemene o niwe, ae Sāmoa ai fwoi malea vanoa e whei lo i ai manisi o tai o lea tu motu, ai moise o tai maisi malo le Pasifika o lo o iai mo sauninga nei o le whaavai o le malo niwe le pule whakamotu po le Constitution Day. I Sydney i Ausitalia, sa whai mea lofa le tupo sa lesa le tolu i se tioata e fua i le taimi po se Hourglass i le Parlemene o le State o New South Wales i le taimi o sa nasi e singa iai i le sana nafi. O le whaamoemoe ma le anganga o le nei mea lofa, ina ia whaonga ina e fua iai le o umi o saunoanga whaipule i le tono o le Parlemene i le whaamanatuina o le lua se lautusanga o le maota maurunga o le neise tete o Ausitalia. Na mua na whaila aina na mai estete ma le masio fo ea kamela, ma le mamalu lau tele o tangata sa i whaafo a o le itau au ina lana mea lofa le nei i tai o le whainga malo a New South Wales i le ulua iaso o le la ua si singa tau loa i Ausitalia. O lo o whaatulanga ina mai a tu ua Ausitalia le vai aso nei, o na malanga ane lo lea o sa alesa le tolu ma le masiofo i Sāmoa mo le te talaina o le fono tai o malo le taupulenga e whaie le stofi. I leisi vaenga o le tātou tala, e whitu se fururua tau sanga o se tina mai taranaki ua ngoto unga lana se leni e tusa ma le lua se lau lua se furu ma le wha awhe tā la, i se whainga tau whaavalea sa whaao ngā ina ai lea ta mai whaaforinga o le AI po o le Artificial Intelligence. O le neiti nā iswa wha ea Jill Creasy na se tia ina ua mata i se ata video o le pāremia ia Christopher Luxon ma sana tautalanga e una ia ai tangata e whaafai ngā ruenga la tau seleni i te unga tupe ia e ta ua o le cryptocurrency. O le tautalanga Luxon e pei ona maua i le ata video le nei o lo whautua i naida au mātutua ua pensione ina ia amea la tau seleni e universi i le tupe lea e whaingoa ina o le Bitcoin. Pei tai o le nei ata video o le pāremia o se ata na fausia i le ata mai whaaforinga lea ta ua o le Artificial Intelligence po le AI ai e le o se mea moni awa e le o le pāremia o lo whaia lea tau talanga. O isi fo i video whapea ua whaasara lawina i whesota inga te lewa wawe i le tono New Zealand e au fi aise ata video o le tamaita i whaatara lau o Jenny May Clarkson o le TV in New Zealand ma se ata o le limi star le vai whafo ia wawasa mana ia Winston Peters
o lo fa tu ina I tangata e university la tu tupe I le mea le ta ua o le cryptocurrency. O le tina matua le nei a Chiol Creasy o Taranaki, wana o le totasi leo le tote leo isi tangata ua whaina I tu a inga o whainga tau whaavalea whapenei e a fi ai tupe ia fe a vea I fesota inga whaate kono losi. O lo su ina nei leo le mata upu o le nei tina, aina whaania mai e la ititi le awa noa e mawhai una toi mawai lana tupe le ua leiloa o na o whainga tau whaavalea ma le tau whaaseseo tangata o lo o whaaponga iai. Ua whautua ina mai ai e le ofisa leo le mamanu rau tero le tino o ina ia matua whaai te I mea whaapenei e fo iai la whaina I ia I tu a inga o whaapita uli. E to tasi le tangata na maliu I le whaalawelawe lea na sae ai se whaafangota I le taulanga o manukau I le tae ao leo sana nafi. Whaelo mai fo I leo e to ono isi tangata na iai le tono le nei waa sa mawhai o na whaasaoina mai na whasoasoani iai le o whainga luenga le ambulance I le pitonu o hoia. O le vaenga o le puipuinga o le ngā teifale po le Coast Guard mai ua iuku na ngā rulue whatasi mo leo mai isi vaenga la vea ai e whesoasoani I le nei whaalawe lawe. Ta ua whapea na tupulu whaalawe lawe le nei I le awa I le manu kauba lea e longa na matua sou ma ngā lua. E leo se teimi mumua po le nei o tupu ai se whaalawe lawe I le lava awa mai ua whautua I nai I le Coast Guard I e tautai ina ia whaai te mi uma pe a hui ai ona e whainga tā o nei loa ni whaarawe lawe whapenei e hono tutupu mai ai. O le masina o kuso na maliwa I fo I le istangata I le lava vaenga o ngā te whale I manukau ina ua puri whao ai se whaafangota ona o le malo losi o ngalu. I le nuu o kai taia I le tu malo Northland na malemo ai se tamai titi le waitawhe o le Aua Nui River I le asa. Lipo tia mai le leiloa le nei tamai titi mai lona ainga pe tusa o le a folu tolu I le woli ma amata I loa sa I linga mo ia. Mai o le te ale titi o le tu lai lima I le fiafia na nafi na maua I lona tino maliu e I la tau sa awai I ia sa I linga. O le so ua amata ai o na talia ele kompania le Kiwi Rail I lana ofo le ua tuina atu I lana o whainga luenga e fia wha ma vai mai o la tu finga I le loto 48 fo le tangata le vaia. Ia po le whainga fo le nei ta ua le ngana peretania o le voluntary redundancy le e maua umaya so malolo ma so mai o le tangata e fua I le umi o lana tautua. O le vai aso na te nei sa whaelo atua I lea fufuanga le Kiwi Rail I lana au whainga luenga ma whaelo mai ai le li officer o ta inga ia Andrew Norton o le nei ngai o inga le company o lo wha moe e toi whaatulanga I nai I le la taupi snisi ma whaai titi ai tupe aru le whaatino ina o ngā luenga whai ina ia whaalele ai lea ngai luma. Sa ofo I nātu mua ia lea fufuanga na o nisi o vaenga o le company peitai o le ofal nei ua whapea o na o fia I loa tangata whainga luenga a toa uma a le Kiwi Rail e amata o na whaamamalu atu I le so. Lua vai aso le umi le o tu inatu I le whainga luenga e tālu sangai mo le zulanga I la tau ua mana na o iai. Mai o lo wha moe le tau na maua se whaai unga mautu a le purenga I le asos fultasi o novema I talo sanga uma o le atu inatu. Whaelo mai e le pulisili o le Kiwi Rail I a Peter Reedy o le fufuanga I whaamalolo ai nisi o le awhainga luenga e le o se mea whaingo fie peitai ua o I le taimi tala whengai e le tau o na whai ai se swinga I le whaangai o inga ma le au aunanga a le Kiwi Rail. O le whaiungo le tausanga nei e whaamuta ai e le toi whaia I a se malanga a le company va lelo le Sounds Air I le va leo le lo mua I Wellington ma le nuu o Westport ona o tūlanga wha le tonu tau le tamau a inga o roa wha avai tu I ai lea au nanga I le taimi nei. Whaelo mai e le li pule le Sounds Air o Andrew Crawford taru mai lava le wha mai ko vitis fruiva e le ima whai lava ona toi foi I se tūlanga le lei I a whaina tau tupe o whengai ma le lātou company.
langolangoina Crawford ia le manatu Stasio Company va lele la ititi o lo fatinoina au nanga ngai no mai tu malo i tua le barrier air ina ia se feso swani mai le malo mo ia ho i au nanga failo mai la le minsta la tina au tu malo i tua o Shane Jones atonu o mana o mia vave se fa putunga tu be fa abitoa mawai se feso swani mo company va lele la iti nei ta wai le minsta na te langolangoina se tau mawhainga ina ia pasia le kapeneta le fa avaina leo se fa putunga tu be fa abitoa mo lea fa moe Faita wafe tangata o Israelu sa awai I solo te le ai o Tel Aviv mo lato whaari ai o te tau I le pāle mia ia Benjamin Netanyahu o na saini loa se whea ngai le wahama le Hamas ina ia whaasa o loto mai ei tangata ia o lo tau fia pēr le Hamas I o tono Gaza taru mai le tausanga ua mawai. O le tōtelu tangata sa awai I o te o mātua maainga o tangata Israelu nei na awe whaamalosi le Hamas ma mafua I le taua o lo whaia nei Gaza. Whailoi la tau nei le taimi o le solo te le sa ua uma le taimi o talanoanga ai ua tau nei o na whaia se whaaiunga whaafoi mai ei tangata ia o lo tau fia pēr I o la tau ainga. Taru na amata le tau le nei o ke topo le tau sanga turuai na o le se fulfitu la whai o tangata Israelu na awe whaamalosi le Hamas ua toe whaafoi ana I lo la tau o tunu I se fesuia inga na whaia I a Novema o le tau sanga turuai le ana whaasa o loto ai Israelu I tangata Palestina to tolus fruiva sa tau fia I tonu o la tau whale pui Ua o atu I le tolu se 4 miliona tāla le whaailonga o le Powerball o le tālonga o le Lotto ni Sila ina ua le maua stasi le 2 miliona le sa iai I le sei o le pō le stonai. O le miliona tāla le whaailonga mua o le Lotto lava ia na malo ai se tangata e tōtasi I au kilani o rana pepa sa whaatawina le ilunga o le app o le My Lotto. Le I maua fwoi stasi I le pole stona I le whailongo mua le Strike 4 ma ua o tuai nei I le awha miliona tala mo le ta'alonga o le aso lulu nei. Isi tala I ta'alonga kirikiti whaale wao ma lo sa mata ina le manu ma lo le Black Caps a New Zealand le au malosia initia I le la ta'alonga whaitawina mua I le ai o Bengaluru I le sana nafi tolus furono ai o le tolus furono ai le nei o tausanga whaato a toe mālo ai leo New Zealand I le aule nei initia I se ta'alonga whaitawina I le tonu o initia. E se lau mo le fitu ai o initia na tuli e New Zealand I le aso muli o lea ta'alonga whaitawina e mai na maua le lei a o le iwhaia le mālo longa o le wauli ai na o le lua ia le lātou pē. E na o le whaalua ia nisi o taimi mua atu na malo ai New Zealand ia initia I le tonu o initia. O le malo la te mai o le tausanga ia whiwhi se lau walu sifuruma le walu. O le ta'alonga lo na lua la o le series le nei e tolu ta'alonga whaitawina I le vao au lua li I le kirikiti whaala vao malo e amata I le stofi I le nuengo o puna. E nei ti polo whaale wao malo sa be fu una mata ina le manu malo le Silver Ferns a New Zealand I le taimane a Australia I le la ta'alonga whaitawina mua I le ipu fu nei o le Constellation Cup le ta'alonga sa whaiana po I Wellington o ai le ta'alonga e onus fulfa New Zealand I le 5 a Australia o le au malo si le nei pe ona Silvia o lo la tu umia le siampini le lorolangi I le ta'alonga le nei o le neti polo ta ma tai. E wha ta'alonga o le series le nei le vao au e lua, mai o le ta'alonga no na lua, e whaia lei au kilani le se lulu, o isi ta'alonga e lua, e malanga I Perth, ma melepone I Ausitalia e whaiai. E la kapi liki, le ta'amusanga o la kapi liki e le Pasifika, na malo le au le Commonwealth a Papua New Guinea I le au Fiti I le la ta'alonga le sa whai suva I le pole stonai ai o le ta'alonga I rus fulu Papua New Guinea ai se fulu I le Fijian Party
o le malo ai la Papua New Guinea ia Fiji o le Sāmoa i la tau ta alo ma le au le tukuki le lua vai so luma nei i le talonga ma le talonga i le ai o Port Moresby o le au tonga le na whaia ina ia Australia se furu valu i le ai i le Paulus Foreile e le tau na malo i a New Zealand i le la talonga i Aukilani le so lua November ina ia tu mawai i le vaenga pito i lunga o le taimusanga li ai i talonga ta mai tai sa ma ta ina le malo le fetu Sāmoa i le au ta mai tai e tonga i ai tolu se fulu i se fulu ma le ono o le manu malo le fetu Sāmoa o le Sāmoa i nei mo le final o le taimusanga le tu pa ta mai tai i le asolua o November ta o mai fo i le tūlanga le lei o le au le nei ta mai tai o Sāmoa mo sona vanoa e tau vai i le ipo le lorangi i le lakapiliki i le tausanga a sau. Ia o le whai wana nāu nei vai ngau Tala Fou.